Rainbow Mizo Channel kalolom thau chawa voin hi July ni somthum hania clear tu le ngai thatu te chibai kabuk thau chau hane ni tin deuh tho Indona area zau ani jela weather conflict an hlowem chu athang zui zel hane Iranin avoi khatna tan Egypt vaukam lam missile in an thut le ta thut maya US poi an khoi bok hei hi Indona in Egypt atuam tel voi khatna hanita Kovel in relbol na ain thak danglam na sain security lama po ahim lo tial ani nizan lama thurang an nei nuwa tukin khan US sipai te chet chuana thar puile turu takmai powerful strike chuan Iran le Iraq mun tin mai hatom chuka Indona hlom zokin kalpui tran ani le ta remna le mon na hanti lain Indona hlom tak chuan ahuanga zawni tina mun tam taka chiat na atheng chhunzawm zel hani ram tam takin buaina hian khovel himna ati der thong hle towa sumdon na thlenga ahong na sat to wangin in sum turin akai noi ram rang te an nge na wall leader te ngen na in bengkhon a hlolowa US anchana tiala chutiangin Iran po anin sangmar vezel boka mun ranga chet na han nei boka Israela engti khuna po US puiturin anin ready reng bok ani Engponi se kan channel la subscribe lo tan milo subscribe sak vezel turin kangen chewa kan video hi like comment le share te milo ti sak thau turin kasom bok cheu ane ole nizan lama Gulf News in report an pek dan chuan Iraka militant so da chuan an member pangalai mai nunna anchana US le Saudi joint strike awang hian Haset al-Sabiya Iran thurol puipol am Iraqi alliance anti telaka chiat na hanasata kanthena anni baka hian ashrana ding pro Iran group engemozat ten antur boka Iran ne na heng militia hote in biak ponale in dorton natana trangkai tak Iran mi advisor bangate anthini ti puan ani bokani nizan vekhan hemichung changa hian AFP in report chiangjo kan pek danin US le Saudi joint strike hian Iraq Popular Mobilization Force PMF antite Haset al-Sabi tia an soibok ta chu engemozat anthia an fighter jingami somni tal chu atlem bera anthi turangai ania somthumatanga somnga chuangvel liam anum bokani tin hanon puangzara tichuan Iran mi advisor pangate thina munero hi chu Dayala province Iraka ania Agents French Press sian an soijal dan chuan hein beina lian tham taka US in akalpuina hian Iraka huamzau takin an chiangin puan anilowa masa Iraq ram mun tin deuh tho an tuam chuaka Iran thlop arm group rang te base le an facility te nasatakin bom chiatani hloma beipui thak na han kalpui tran ma hian Iraq remti na US sian alam masani ti an puanga heti rol hian Iraq chuan hetiang takana ram chunga chaturang hian in soi hani lo wangin Iraq chuan he chet na lian tham tak hi an demani ti an puang bok ani advisor panga Dayala province nunna chanta te hi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps member te ninga yahriat ani boka mase chumi nem ngena takkero chu voin thang hian alom thairi lawa achan chu firfiak poltele Iraq ram hroi tu ten hemichung changa hian information kim chang hanla pechuak du rilawani tin AFP hian an report bok ani hei hi nimin lama US le Saudi Arabia joint strike ka thilthleng result kim changjo ka report dronom thei ania mase heta po hian figure diktak alani lo tura AFP chuan an ngai boka ani na diktaka chuan Iraq ram chunga US sipai te chet na le Saudi Arabia Air Force te an chet na zonga hian mun tam taka heng militia ho military infrastructure te ti chetania an kem te nasatakin bom chiatani boka an puanjar chin figure hian ale tengemozat tin nunna chanjat hi an tamjok an ringbok ane US le Saudi Arabia joint strike an ngai serious na chanchu Iraq border vela an cheringot lowa central Iraq anti Iraq ramlaili lampanga an chea Dayala province po hi central Iraq om thobok ane tichuan Iran na thlop Iraka arm group rang in zom khom ta chuan thu chua an siama
mitam tak nun na suat tu US le Saudi Arabia air strike hi chan le tani dona American melma te chan na alo thleng ngei dona chuti rual chuan Saudi Arabia po target tel ani dona ni ti anon pongzui ta bok ani nimin lama khan Jordana US base chu Iranin an bai zui ve ni ti kanon report to a tichon Trump chuan Nizan Khan US in Iran chu natakin a hitlet donani ti apong zuita Gulf News in hemichung changa report an pek dan chuan Middle East in dona chu anasaleta Iran chu nasataka hitle nuai ani donani ti President Trump chuan atiama Iran thlop group te po in dona anin rol na sahle to boka buaina apun lun me kane hantia an report zeldan chuan Kovela oil exporter lian ber Saudi Arabia chuan nin hi chungjat mai crude oil facility te targeta irakatanga drone manga attack ani to wangin hebei puithak na hi kalpuyania until ti thalo tak khan ra chua thalo jok athlenta ni hatia tichon Jordana US based targeta missile enge moza tanron ka chua chanle na tur hian Iran hi natakin kan hitanga ama zongaya bombing campaign lian jok kalpuyani dona nasatakin kan bayang nasatakin antur don bokane hati hewauna hi Iran chuan engte waka angai lo nge Middle East Indona tran ani tiratanga Indona huang chunga telvengai mialo Egyptian port chu bay ani juita Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te thilti ninga yahria tani boka drone nge mozat mangin gas storage tanker chu Egyptian longchol muna adin line adon beita thut maya The Times of Israel chuan hei hian boina lian jok le huamzau jok athleng don ani ti signal atilangani hanti ti chuan ma zonga kangkai ngai lo Egypt akan kaina hian bompuak le kangmai chuak na satak mai athlenga kangmai chuan mun hi liquefied natural gas terminal ania diamita port diamita longchol muna Egypt gas terminal lian tak mai chu Iran drone strike awanga kangmai chuak na satak mai hian atuam tawek ane tichuan he gas terminal chau hi kangmai chuan mun ani lowa drone roll te hian an target thi huamzau tak ania US sumdong long gas phurtu longlian tak panhi chu kangmai chuakin atum zui le taboka Iran hian US poilian tak a khoi zuita hani Nizan zanlaya pel nuwa khan Egypta hetianga gas da khom na mun lian tak maya kangmai chuak le US long panhia kangmai chuak ta hi control thai ania longan ha thok tu zongjong le heng gas facility na thok tu zongjong ta hi himtaka roi chua thai ani tin anon report ta hane Iran hian hei hi anla du tok tamai lowa US President Donald Trump vau khan na chu Iran Army Chief in aron changleta Iran Army Chief Commander Major General Amir Hatami chuan Iran State Sarkar thupon na IRNA kaltlangin thucha aron soya Iran sipai zongjong tale mi puita chuan kan thutiam kan vongtlata Islamic system thianglim le Iran ramlei lung le azalen na chu beitu te kan melma telaka kan tharawin min chua san malo chuan venghim turin kanin tiama hum hal ani zeldonani ti aron puangta Islamic miro pui tak tak ten thi na antura anmar tarna hi athlonin athlengdon lowa kanraman channa wanga martar ta thisen phubalak na chu alo thlengdonani ti apong zui boka firfiak taka chatrin kan melma American hotel anthurol puite baka Zionist sarkar laka hian nget takin Iran chu ading zeldonani tin apong zui bok thilom zia chu khatamalal bia central headquarters sa military hruaitu te antrong chok fo thrina tuntum hi Iran Army Chief aron trong chua voi khatna ania chu chuan chiang taka halantir chu Iran hian full scale warangin in dauna hi kalpui tran atum don ti alantirani tin Iran state media IRNA hian an report bok ane tichon The Times of Israel chuan tukin lama khan President Donald Trump chuan Iran in dauna zofel lo le morbok lei theilowa endpoint thleng theilowa anom chungchanga White House advisor tale atho puitelaka alungoi lowani antia advisor thren khatengai dan chu Iran in dauna chungchanga hian lak ani to don lowani ti President Trump chuan asoilang bok ani hei hi Iran in dauna tipun lun lowa zoya topsan tura du tu advisor tale White House staff te aron to don lo ti asoina ani tichuan hemi tranga hunrei lo te hian President Donald Trump hian advisor thren khat Iran laka nemjok deute thu chu alatalo tak tak ti aron langhalta
tukin jingdar nga vela khan The Times of Israel le Reuters te Aziz te chuan US sipai te chet chhuana chungchang report masaber hanron naya ala chiang lo hlea United States chuan Irana air strike a kondakani ti report ania tichuan jingdar rukle achan vevela khan The Times of Israel in live update anei danin US chuan Iran chanlet na tan Irana powerful strike a kondakani ti an confirm ani tin anron puangta ani report dan chuan US Central Command chuan he thu chua hi an chiama Irana air strike thar kalpui chhunzawm ania Middle East US sipai ten an man base poimo tak mai Jordanami an bewanga chanlet na powerful response ani tin an puang bok ani CENTCOM hian engtiang takalian in nge air strike hi an kalpui tiro chu puan chian alanilawa President Donald Trump chuan na takin bei Indona Iran torna nasa tak thlen turin hit Indona ni ti alo soitowa heiwang hian nep takin an kalpui ro rin anilo ani tichuan tukin jingdar riat vela tangkhan report kim changdeu zo karonom chhotrana US Central Command CENTCOM chuan Irana Islamic Revolutionary Guard Corps target tam tak chu strike nasa tak mangin bei ania tukina air strike an kondaka hian an target lian zual deuh ta chu Iran Islamic Revolutionary Guard Corps le Iran Army te command center te missile munpui lian tak tak maitele drone facility poimo bi ka an ngai te target bi kan nia surveillance site enge mazat te baka military te headquarters le an munpui poimo tak tak te boman ni ti an puang zui boka US Central Command hian an soidanin heng target than big zongjong te hi lo ting takin len chua ania nasa takin ti chiat vekan ni ti an puanga tin American sipai tele commercial ship manti sumdong long chi thrang te tana laom taka an chet thaina te Gulf ram an thenom ram thrang te tana an hlom na tele Iran in a thlop Iraka an thurwal pui militia hote mun pui mun thrangami po beitelani ti an puangzui ta bok ani Iran semi official media Far News le Mer News ten report an pek dan chuan voile khata ramchung mun thranga bompuak ri ring tak tak mai hriat tur aum zui ngala jing khovar tiratangin ramchung mun thranga bompuak khi chumlo chatlowin aridau ranga tuipui kam hnaiwaya khopui thrang tele mun poimo big military ten an man te target big ania chungmuna chuan kang mai chuak na satak tak te building tlusopram room te mu tur om zuya tin haiba ka hian central Iran lampanga po na satakin kang mai chuaka bompok ri in thumron tluk te hriat tur om deurang boka American Air Force fighter jet ten mun thranga boman thlak ba ka hian in dolong le an base thranga tangin missile roll lom tak mai aron thlok lu juta Iran air defense system ten andang senglo anti Interfax News in report an pek dan chuan US baipui thlak na nunung ber hi lom tak ania baipui thlak na huam chin le alen zong hi chut thiam thei anilowa American bomb le missile te asurina sura khopui thranga chiatna tam tak athlena US military te hian an baipui thlak na hian target bi kan nei ti chu alanga mase trumdang zongjong angin an target huang hi azawa target tam tak an nei ni tiro arhiata khopui pali panga chau nilowin Iran ramchung khopui tam taka bomasura missile lom tak te rang tak takin anon thloklu jut boka tactic thar tam tak mu ani boka drone strike mangin manron hroi phota drone te hian interceptor missile te anon kap chiani hanti heibaka hian air defense system mun thrangami te target bikin Gulf state tetana lom phachin Iran rampum puideu tho chu hanon tuam chuka hetianga interceptor missile tele air defense system te radar system te drone strike manga han bei nuwa hian atho nina tan fighter jet le missile roll te Iran ramchung mun thranga aron thloklu jut ngala chung bom hlom tak mai tam tak ron sur chu Iran air defense system le interceptor missile ten ankap thlaseng lowa enge mazat chu lodang chatma sela dan chalo tam tak ram chunga aron tlanga chu chuan chiat na khopui chunga te thingtlang khuwa mun thranga tele military base mun thranga te aron thlena Iran Islamic Revolutionary Guard Corps le an nuaya an peng pakhat basis force te omna mun barak thrang te bomdar ani boka heiwang hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps le
an nuaya basis force 10 nunatam tak an chan turanga yani tin Interfax News hian an report bok ane chanjin kan bot sailai hian report chiang tak chu aum thailona Tehran khopui bullokami for the fuel enrichment plant chu nasatakin bom chetani ti anpuanga heibaka hian natan enrichment complex te Isfahan nuclear technology center ta chu bay ani ti ansoiboka mase hei hi Iran media ta chuan confirm na halom lawa Iran sarkar thunai tu tele sipai ho tu ten chiang takin puanjar na anla nei lowani hanti heng mun pathum te hi Iranin uranium song bolna mun poimo takatana amhan nuclear facility vek kania heng mun te hi US in abayani chuan thil serious takania Indona lian zawkin kalpui tran ani donani ti lantir tu signal ani bokani hanti baipui thak na lom tak athen mek lai hian Israel Channel 12 in anzona changin IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamir chuan Hein Indona hian inrol ve turin engtiklai point in paisa in kanom renga atul huna pianga rang taka chachuak turin Air Force te ground troops te missile force zongjong te po standby in hanom rengani tin asoilang bok ani tichuan US Central Command chuan tuipuya US indolong chirang te tranga indot jata Tomahawk cruise missile an kap chuak lai video footage te hanon tlangjar boka Tomahawk cruise missile tahi chaklutukin Iran lampanin an thok chok jut mai bok ane Bloomberg in report an pek dan chuan Tomahawk cruise missile tahi an target ber chu military site dangte ai mai in radar system tele Iran air defense system te surveillance system te an target bera anti chiani tin an puanga mase khopui chunga missile tam tak alu wangin Tomahawk cruise missile tahi an chung ho chau chu target lowin khopui chunga target poimo te ankap telani ti achiangani tin an report bok ngani US emo Israel emo Iran anwai tak hian Iran hi a inveng sengai lowa China kut chuak air defense system an nei te hi anram ven himna tan a him tok lo ti alang chiang hle towa US le Israel ral thuam telaka an tlomani deuh ber hani Middle East time hi India time a in tlai deuh hret masala US in airstrike antran hian Middle East a po khuwa wartan towa khoeng nuaya mengle meng hanin bomsia siamaya Iran air defense system te lo chamna le mol phona lian tak tuntuma hian athengani tin Iran Far News Agency chuan an report bok ani pui chung mipui chen nakara Iran military ten in chongsang taka in den belna tan le in hum himna tana an man thin building tachu bom chim mania mipui chen na bulponi se US sian atar keta abaitel vekani tin an report bok hetianga Irana nataka hanchet rol hian US le Saudi Arabia ten joint strike avoi nina tan Iraka an kalpui chhunzawm lea Iran thlop milusia ho te targetin Iraq ramchung mun tranga boman thlaka Gulf News in voin chomalampanga report an pek dan chuan Iraka US le Saudi Arabia ten joint strike an naina hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps member pali te tha ania anthop milusia ho PMF fighter te somni chuangjat mai tha ani tin an puang bok ani Indona bultan lai khan Iran chau target ania tuna chuan Iran le Iraq hi US hian an target le an focus lian tak ani toni ti achianga tichuan Iranin amman beithin zonga telve ngailo Egypt lam han beitel taboka Indona chu zawkin akang kai chomek zel hani Gulf News sian update an nei chhunzawm dan chuan US airstrike Iran abik hian Gulsim Island le Abadan City te nasatakin beitel ani ti an reporta Iran Southern Hormozgan province provincial governor Ahmad Nafisi chuan US hian trumdanga alabai ngailo khopui lian takmai Abadan City hi haron beitela Iran local time jingdarli velatangin bom masaber apuak trana khowar thlangin beipui thak na Abadan City a kalpuyania heibaka hian akiang lokami Iran Gulsim Island chu bom puak khu nasatakin atom lui rengboka heng khopui pahnia mipui chengtatan hian chiat na le harsat na tam tak aron thlena melma American firfiak terrorist hote hian civilian tam tak an thatani tin apuang zui bok mane tichuan heminu hian the Times of Israel le Middle East side chuan US military ten airstrike thar hlom le lian tak heavy wave of strike chu zofel rini ti anpuang ani tin han reporta Indona tran ani thu report atanga zofel ani inkar hi
darkar ni chuangjat mai hania American sipai ten Iran ramchung muntam taka chiat na anthen mana Iraka US le Saudi Arabia Air Force ten Iran thlop militia ho na takin annuai bok ani tichuan voin chama dar som le achan vevela khan the Times of Israel chuan Jordan Army ten Iran missile pangalai mai ankap thlatoni ti anon puang vea US in beipui thak na akal pui top nu loka hian Iran lampang hian achan let na Jordan a hian missile strike an nei chhunzawm ni na thriata masa Iran hi an chalchang deuh tonge an chanawak duri lo ti chu hriata ni lowa Jordan a missile panga an ka chuate Jordan military ten an ka thlak vek bak hi US in nasataka anram chung le Iraka an thurwal puite aswa samnuwa hian voin chhun lam thleng khachuan chanlet na lian thampe kan la nei lo ani